Mr. Magic, Vuma Breakfast Show. Ekseni kwikwasa a breakfast show kanti ke namhlanje ekseni kwi-motivation show sethu you are not a prisoner of your past but a pioneer of your future. Bishop Dabezit Makev sibingelele ekseni. Sonto bomkhola ngubingelele kanye nabalaleli bonke bevuma FM 103 kwikwasa breakfast show. Uthini Makev ekseni? Izolo kubona bekhala bayila bathi I'm beaten but not defeated. Siyaqhubeka namhlanje awuzona isiboshwa. Say past. Kodwa wena fani ambassador ye future loqonde khona phambili. Ya namhlanje sotobe sifuna ukukhuluma nabalaleli sithi you are not a prisoner of your past but you are a pioneer of your future. Umlaleli sifuna ukuthi angabe isigqila sezolo. Sure. Kodwa akabe umqambi nomqali wekusasa lakhe. Sure. Ayikho into ebhlungu sotobe njengokuthi uma ungasekho emhlabeni umlando wakho ube nento ezintathu. Ukuthi wazala wadla wafa. Makwenzekile. Wazala wadla wafa. Makwenzekile ke ngoba uma udla ungenzi lutho uyazala futhi. Uthi wazala wadla wazala wafa. Ayikho into oyishiyile yosaliba umlando ezulwaneni zakhe ezothi mazibuza zithi umkhulu ukhokho wenzani. Sure. Kusalinto yosala kwifamily isala emphakathini. Sure. Sithi ke namhlanje ke umlalela kangabi isiboshwa sezolo lakhe. Njengoba silapha ekseni sizokhipha abantu kwizolo siyabathwala sibasa kwikusasa la. Samba nabo yes. Omunye umuntu angacabanga ukuthi isikhathi sokudlala kanti baningi abantu esithi suka kwizolo lakho ngoba ayikho into ebhlungu sotobe njengokuphila uphile ku2014 kodwa ube uku2010. Umzimba ukhona ku2014 but inqondo yakho yonke into isele ku2010 into enzeka ku2010 usakhaliswa abantu abakwenza 2010 uma ibreakthrough yakho uNkulunkulu beyilungisa ukuthi ibe ngo2014 sure. Inenkinga ukuthi mayifica ukuthi you are not ready in 2014 because you are still living ku2010. Wow. So baningi abantu namhlanje abakhaliswa ukuthi inyanga bavalekele kanti inkinga iminyanga ivulekile ukuthi bona base kuyi-room ka2010. Sure. So u2010 ubunezinto zakho u2011 ubunezinto zakho khona umuntu osakhaliswa ukuthi usibani wangenza ukuthi namhlanje usestaki eyintweni za2014 ukuthi kwenzakalani ku2010 yethu ku2014 uOctober but uJanuary uJanuary yabona uthola ukuthi sotobe usula kuOctober kodwa usalokhu uphethe inhliziyo yelanga ufika emsebenzini unikeza incwadi ukuthi kuphelile kahle kwangaphelile kwaqala because uma bethi kuyaphela uNkulunkulu kusuke eqala manje ngoba suke sitheze kwi-comfort zone yabona i-comfort zone yenza ngathi kuphelile kanti uNkulunkulu uyenza ukuthi akususe kwi-comfort zone kanti usekise izintweni ezinkulu. So ke masithi ke musukuba isigqila sezolo ngoba abantu abaningi into engifundile ukuthi babanjwe yizolo. Hayi ngoba bengaphumelela hayi ngoba iminyanga ivalekile kodwa inkinga yizolo. Sike sathi ngelanga sikhuluma la ekseni sathi bona la uyakhona usela ukhona. Uyabona every time mangigqoka ekseni ngigqoka njengomuntu oya la yakhona hayi njengomuntu ola ikhona. Ngoba ngisiprepare ukuthi mangavule kumnyango wala ngiyakhona manje ngingabi nayo inkinga. Manje ke masikhuluma ngezolo ke izolo liyinkinga ke soto ngoba mhlasimbe zimbili izinto ezisemqoka la kule motivation yanamhlanje ukuthi lazi izolo lakho bese lingakubophi izolo lakho. Lazi izolo but lingakubophi izolo lakho. Alikilekelele izolo lakho ukuthi ufika kanjani kuyikusasa lakho. Ungaboshwa izolo ngoba baningi abantu baboshwa izolo. Uma ke usuya kuyikusasa musuku expect ukuthi ufuna ukufana noLinda Sibi kodwa thani yini engifuna ukuyiqala mina ezoqalwa yimina nje uyabona masikhuluma ngemotivation baningi abantu ababengenandaba nawo namhlanje baningi bafuna ukumotivate because khona umuntu wayiqala nala ekhona mhlasimbe yayingabonakali nesidingo lento le ngoba fanele ukuthi mawulala umlando wakho unourished kunezinto okuthiwa lento yaqalwa uSibi uyabona mangivuka ekseni ngisuka la ngihlala khona ngizala khona into engifuna ukuyiqala ngoba ngibona la ngiyakhona ngingakafiki la ngiyakhona ngoba mawulala
nezinto zakho ziyalala. Ziyalala, sure. So ke masithi ke ungabi isiboshwa sezolo lakho kodwa yiba umqambi wekusasa lakho. Ngamanye amagama abantwana bakho umndeni wakho ama generations akho kufanele azi ukuthi thina njengoba sila kukhona umuntu owaqala kwi-lineage yethu wenza into enamandla. Sure. Ake nguvezele kancane ubungozi bezolo sotobe singakavali. Ngithi kuthiwa ngelanga khona ugogo owayesele nabazukulu bakhe abawu2 amawele babe ngasena babazali uThemba noThembi. So Sure. uThemba ke bekuyiwele eliphapheme nje lentombazana. Sure. So ke uThemba bekuthi uThembi njengentombazana ugogo bemfundisa ukuthi intombazane ayenza ukuthi iyavuka intombazana ayilali uyabona. Sure. Kunezi ukuthi mawulala uyabona into zakho ngeke uyabona. Ziba right, yeah. So ke uThemba njengentombazana ubenama responsibilities asekhaya. Sure. So ke uma ke bekhula laba bantwana ababili ngelinye ilanga uThemba enabangani bakhe bamfundisa ukwakhe isihlilingi. Sure, Ngoba umfana. Sure. So ke bamfundisa ukudubula mase bemshila abangani bakhe umfana lo wayesezama ukufunda ukudubula kanti uzothi uyadubula shaya idada likagogo. Malifa idada likagogo umfana athi qala abonke akabona umuntu athatha idada aligqibe emva kwendlu kanti udade wabo uyambona uThembi uyabona. Sure. So njalo ke the following day uThembi imsebenzi ofana kayenze la ekhaya engama duties akhe avela biza umfowabo abathi hey Themba uthi gogo menzela iti athi uThembi uyaza ngikwazi ukwenza iti athi ebesemhlebele endlebeni athi khumbula idada likagogo oligqibe emva kwendlu. So ke njalo ngifuna la ngiyakhona sotobe ngithi kunabantu abafuna ukuphusha baye kwi-future but uSathane ubahlebela ngezolo. Sure. Abantu bahlebela ngezolo lakho. So ke lo mfana ke wayelokho ekhulu wayethola esenza imisebenzi ongesiyona yakhe ngenxa yezolo. So njalo mayithi ufuna ukugashuluka lo wazi ngezolo lakhe njalo alokho emhlebela ngezolo lakhe amtshela ukuthi uma ungayenzi lento ngizomtshela ugogo ngedada owalibulala waligqiba ngemuva. Wakhula lo mfana wahlukumezeka wancipha emzimbeni akangasakwazi ukujabula ngenxa yezolo. Kunabantu namhlanje abangakwazi ukugashuluka abanye bahleli nezinto for 30 years for 20 years for 15 years izolo libabambile. So ke kwabiza ukuthi ke lo mfana ngelanga amface ugogo athi gogo ngizoxolisa ukuthi enyangene ezithile ngabulala idada lakho ngaligqiba manje ngiyahlukumezeka ngihlushwa abantu abazizolo lami. Sizoyiqedela kusasa sotobe kodwa sizothi fanele uzazi ukuthi izolo lakho alingakugqilaza alingakubophi. Lo mfana wayengasa enjoy ukudlala, lo mfana wayengasa enjoy ukwenza izinto zakhe ngoba ubesenziswa izinto ngenxa yabantu abazizolo lakho. Up until you come out nezolo lakho uthi I'm coming out of this situation now I'm starting something new. Abantu bangalazi izolo lakho kodwa wakudalayo uma esazi ukuthi uphumile kwizolo lakho usekulungisela ikusasa lakho then you will become the pioneer of your future ungabusaba prisoner of your past. God bless you Ndabezit. Asiqedele kusasa sodo. Mr. Magic, Vuma Breakfast Show.